Bisa diilangaken Ya. tetep bae demen perasaan sun keganggu ya sedina beli ketemu ilingan kena sopane kebayang gantengnya mengkenen temen rasane bapak konda zaman bisa nasinya duwe ilingan minggu anu made bae Maju mana? Sedina ketemu Pasang. kelingan kena sepane kebayang ikan pada mas kubu anu made bae Terus. Mana? kelingan ingkang kubu bae kang kula ngerti kubu cas muri duwe rapi tapi kepriben yen ora bisa rasa prihatin bapak konde kelingan dingin kanggo sapa beli bisa diilangan bapak tadi tetep bae demen sedulur yen bapak tadi wong balongan bapak Dani pani sayang mama Dani kelingan kena sopane kang kampret aduh sayang kang kampret mungkinen temen kang kampret wong temen anak sing duwe kang kampret kelingan ning kang kampret bae kang kampret kang kula ngerti kang kampret mama Dani beli siji tapi kepriben mama Dani yen ora bisa ngalih mama Dani percaya mama Dani yen cinta sebulan ping 5 mama Dani tinikana najan ora dikal mama Dani ikatan batu mama Dani kula rasa prihatin bapak kondak kelingan dingin bapak kondak bisa diilangan bapak kondak tetep bae jaman wong bos payang maning aduh sayang yen sedina beli ketemu bos payang kelingan ning mama Dani maning kebayang ning gantengnya mama Dani bos payang mengkenen temen mama Dasuki bos payang wong demen anak sing duwe bos payang kelingan mama Dasuki bae kang kampret kang kula ngerti kang kampret wis duwe rapi tapi kepriben kang kampret yen ora bisa ngalih kang kampret kang sing percaya bos payang yen cinta bos payang sebulan
rasane Mama Dani Bapak pisana sing duwe kelingan bapakku bu ade kebayang nih ganteng Mama Dasuki bos payang mengkeneng temen rasane Mama Dasuki Kang kampret aduh kelingan baik Kang kampret aduh maning baik Kang kampret Kang kampret Kang kampret Kang kurang hati Mama kondak duwe rapi tapi ben yen ora bisa kalah Bapak kondak percaya Mama Dani yen cinta Mama Dani seminggu pengen 5 bos payang tilikana ajak ora dikawin tapi ikatan batin bos payang kula rasa jadi Mama Dani kelingan dingin Gadudu wadon panggilan statuse sun masih duwe laki cuma kebenaran di bayu ake wong sing ngajak selingkuh hidup belang luru wadon dan sepi jahil jarang diduwe